Kinoyalam kaseng East Jantia National Council EJNC haka jingalam jung uba sambor milungdo kilapen pau ke jing sengo burom bar ajing yaro eka kong Santa Mary Shilla MLA kabla kran bha haka sen shong dorbar baningkong haka ba kalawan ra eki babun ki jing don kam bar ki jing e jong ka constituency sutengah saipung kani kanoyalam kala kentu bat dawa na ka sarkar jela yaki babun ki kam penroi ki bakani ka than ka don kam kirke namar ka ka constituency ka badon syakendong tam joko jela ka kong Santa Mary kala pen i bat pen pau hayeng dorbar ya ka jingdon kam ban thau nok loy yaki surok ha ilaka Sumer Saipung bat syaki wei ki shnong kala dawaru ban kentiu kerdan ya ka PHC Kyang syaka CHC ban ai ka jing syakri ba khambha yaki bapang basitom hakishnong kani ka than ban ai kila jinghikai ki samla kalau ongru baka district auditorium kalau ka badon kam hakri riat bat dei ban penurlong no kloya ka kinong yalam ka EJNC kila kitbok ka kong Santa Mary Shilla makanang treshitom shu na kabenta kabha kamiat jaka than bat ka district hi barok kawe te hagani ka por nagiliang ka jongi ka East Jantia National Council hagaban kong ni penpau ya kajing sengongu bat kajing sengau yero ya i Madam Santa Mary Shilla i badang ibaderu i MLA badang Sudep Syajat hagane ka election ka baladep kajing sengongu bat kajing yero kebangi ay hagane ka MLA kena pok ka distrik ka jongi kalong halor ki ba hagane ka budget session ka baladep nagaliang kane ka MLA kala shimkhia ban yatai ban yakran yang kampung roy po ka East Jantia Hill District hi bat kumjuru jong karilum Jantia hi bora kamtam hagabai de baru surok ngi i bagani galong kmi kala shimkhia bha ban yakran na bentau surok ubolong ru uthirnam jong ka kamai gaji jong ka pangkastom jong boro hi ki benta abangi pete po ka district jongi kamtam po East Jantia ngiyo i baka district jongi kadang sadin shibun hagabai de baru surok kamtam syaki jaka nongkendong kamtam syaki jaka ki badai ki jaka khaput kumbah gini ki senam ki bal alet nagaliang ka EJNC hi bengkat baka Sumer Circle ngila ya shimkhia bat ngila ya perlong ru ya ki jingi ki baper bat ngila paru ya ki memorandum ki baper syaka sarkar jela haga jingi de bat usurok syaka de kathan nadu na pala khana terter sedu sa saipung bat terter sedu sa simen bat terter sedu sa highway te nagalian jingi ka seng ngisngiu yo jingkerman abang yo i bagi nong mikmat napok kani ka distrik jongi ki shimkhia banyakran Bapan nyetai nak bentar karoi kapar hapok kene ke distrik Kejongi. Push. Te kemat kebaan. Kebagane ke MLA nak katain sutengah saipung ke kong Santa Mary Shilla kalau wanra hapok assembly kalong bakala kentu ya ke sarkar ban wanra ya ke auditorium hapok kene ke distrik Kejongi. Tengi nak yang ke EJNC hi ngai ke jingkersyan ke Bapura. Ya kene ka longkemi ka balong ka MLA halor kene kimat kiba kala ikran po assembly nak benta ka roi ka par jong kene ka distrik ka jongi te kene ka auditorium kalong ka badan ka kata ban wanra apo ka distrik ka jongi namar lembaga jingdon jong kene ki auditorium kalong ka jing mentoy ba ka jing kerhu ya ki kun samla jong kene ka thain kamtam ya gitu ki kun samla ki badan ya kasap chupong hakarwai ka siaw ka shat namar lang bagi ni ki auditorium kila ban organize ya ki program ki baper na bentaban kersyan ya kasap ka jongki ta kamat ka balai ka bagan ni kalong kmi kala wanra apo ying dorbar ka de ban upgrade ya ki jaga Sumar apo ka de ka distrik jongi kum ya ka Kyang PHC chaka Kyang CC ta kaneru kan long ka jingmenta shipun nak benta ki nong songsnong bat kumjuru nak ki benta ki samla pule kamtam ki tu kebala pendep ya ka pule ya ka nursing bat aki babun ki benta ki bede bat kini ki kamtam ya kini ki bala dep ka pule ya ki kam lab nama lembaga jing upgrade ya kini ka CHC kan sa donru ki post ki baper
kiban salat hagade ke hospital tangi kermen baka sarkar hi kan syumkhia yakine ki mat lene yakine ki kampen roy kebaga MLA nampak ke distrik ke Jongi ke Baderu nak keseng NPP kebaga la wanra apa kene ke assembly bat nak yang keseng ru ngin yai buden yakine ki mat balada ke sarkar hi ke sengak penting ngin sa syong perkhat nak benta ke bahagamiat jong ke distrik ke Jongi hagawe pat kaliang nak kaliang ke East Jaintia National Council hi berokawai ikwa ban pensengau kendiat halor kene ka reservation policy namar borok shikatoru nak kaliang ke EJNC rangkat kiwe pat ki seng halang ki badan apa ke brijong nyutrap lembaga self nyutrap mission ngira kentubru ya ka reservation policy bat ngila dawaru nak sarkar baka deban review no ya kan ka reservation policy ka belum no siliang lene kene ka reservation policy ka bambiang te habangi pai shagan ka budget session ka baladap ni ai ka jing kershan ka bapura ya ka jing kran lene ya ka jing dawa jong wena unang mikmat na po ka jela ka jongi ba ardan basa imuy nagaseng BPP halor ke jing dawa ke jongki pada ban review na ya kene ka reservation policy te ke baan na kaliang ke jongi ka EJNC hi ni penrem jor ya ki seng balang na po rilom garo ki ba wan ban ong ba kene ke jing dawa ban review ya kene ka reservation policy lene ban penseng ashwa ya ka roster system kalong kimunal kene ke jing kran ke jongki ki kran be thik na banta ka jingyo nong jong ki garo kim kran shu na ka banta ka jingyo nong jong ka state lene jong ki khna pule jong kene ka jelahi bro kawai namar paling ngong kumta ledangi phai sha kene ka reservation policy ka barim ka kedeu sha yang to ba 100% onyo ugaro 100% onyo khasi jantia but 100% ya kiwe te ledangi phaya kene ke reservation policy kene ke reservation policy kalau komunal kene ke reservation policy kalau komunal namar balai ngau kumta kalau peniper jat benriu haperdeng u hakene ke kam bahakam kalau peniper jat benriu haperdeng garo bat ukasi jantia kumbala ong laki long ikmat ke jongi bangi ledangi phai Syaka population jong goro bat jongi long la ka population ke jongi ke la bun bha. Teledangi phaile syaka rilom jantia. Long ngidang ngimyo jingmentoy duna ki kena samla ki jongi ki bayo jingmentoy. Na kaneka reservation policy. Kumtahi na ka EJNC ngisngeu ba ka sarkar hi ka deban review lene ka deban pengkela ya kene ka reservation policy tenagaliang ke jongi ke EJNC ke wei na keseng bahalang ke baju train nak benta ka bahagamiat nak benta ka dawa dausan jong ke riba ke jat benriu no po rilom jaintia ni kentu ya u chief minister jong ka sarkar jela usar Konrad K Sangma Baderu unong ilam jong ka parti NPP te ledangi phai syaka result jong ka election hapok ka rilom jantia ma hakene ke election ke baladep ngi isai bagi pajba no song snong jong kene ka thang ka jongi ki kham it bat shenya yak NPP te kumta ni kentu ya UCM un pet bat un sngeulem ya ka jing jong ki kun sam lam pule jong ka rilom jantia bat jong ka brim nyutra bi borok kawai namar leda kene ke sarkar kamtre ban review ya kene ke reservation policy ka peni baka NPP ka don liang tang ya ki garo ka pamut kam don ke jingkit klik na benta ki kena pule jong ka napok khasi jantia ta kene hi kene ke long ka balong komunal ta kenang ban pendu kenang ba kene ka reservation policy kan long selansar ya ki garo khasi ba jantia ngidawa na ka sarkar ba deban review no ya kene ke reservation policy kumban supeng kemau ba na kalian kiseng bahalang na po rilom jantia ngila don kawe ke forum
Hakbanga kumu presiden jong EJNC ngalong general secretary hakateka forum kepada tang na bentaka reservation policy. Te nakaliang kejongai kumu secretary jong kateka forum ngin sakhot ya ka meeting kamtam ya ka JSU ya ka JSM kibadai kisem halang kibakhlain na po rilom jantia bengin yithir yatai halal kene ke reservation policy namar ladang ipai syaka result kibadang mi akini kisngi ngiwi bakajing mentohi kapun syaka garo Ndai yangi ki kasi jantia kalong no shiliang palat haki na ki paya syaka result jong ka pulit ne ki result jong ka nos ne ki bokino ki benta ngi ki kasi jantia ngila dunong syaba palat namar ka jing pembiang jong kene ke reservation policy tengis ngau ba kene ke por kala dai ya ka sarkar bakan pengkelat mai kumju ya ka ne ka parti ke bailam ya ka sarkar kade ban perkhatlang ru yangi ki kasi jantia bat de ban review ru ya kene ka policy bat kentang ya wahi na kaliang ka agency ni kentu yangi ki kasi jantia bat de ban review ru ya kene ka policy bat kentang ya wahi na kaliang ka agency ni kentu ya ki life hundrimut ki MLA jong kene ka state ka jongi kamtam na po kasi jantia bakin sangai anak kata ka jingis ngau per party sangai anak kata ka jingnya kedeukti iwe henry bakin long nak kawai nak benta ban dawa nak sarkar bade ban review ya kene ka reservation policy kenang bakan long ka jing mentoy ya ki samla pule ki balong telawai jong kari bat kajat ban review